Bafethu ngibuyile mina nalawa ngiphathe indaba ezimnandi bafethu angithola uNali noMawelele bafethu bayadropha nge-28 of this month bafethu. Ingoma yabo abantu kudala beyilindele bafethu ibuye ekhaya bafethu. I hope ama-fans waba happy manje. You understand because this song kudala abantu beyifuna ukuthi mayidrophe bafethu ingaze idrophe. Yebo, into engiyithandayo bazodropha ingoma badrophe ne-visual. So nje sikhuluma kanje namuhla bebebhizi besenza i-visual yebuye ekhaya bafethu. UNaledi noMawelele bafethu. And kunama-rumours ngathi uMawelele uphinde wabuyisa intombi yakhe ekhaya. Uyayibona lento leyo. Uphinde walungisa ikhaya lakhe laphinde lami bafethu. Amanye amagama engathi uMawelele noNaledi babuyelene bafethu yabo, which like into enhle leyo, you understand, because these two people like they make a great couple, you understand, without ukuqamba amanga, without anything bayafanelana labantu laba, and into abayenzayo bafethu ine-impact especially musically. Niyayibona into leyo mangibabona ngibona umfana kaBrown noRihanna those days yabo, ingathi bangayibamba kanjalo baphushe bafethu baze bafike kumele bafikele khona. Ayikho i-relationship bafethu engenamaphutha, ayikho i-relationship engenama-conflict. Niyayibona into leyo, bona kumele baphinde babuyisane balungisane bakwazi ukuya phambili bafethu. Uyayibona into leyo. Anyway, I'm happy mina ukuthi khona ingoma bazoyidropha bafethu because bagcine ukusipha ingoma ngala ngoma leyana ethi Naledi engithiwa ne-visual yakhona. And ngabe yi-two benza i-impact and ingoma zabo ngabe yi-two bafethu ama-hit ayikabi, ayikabi ama-hit, yangithola ngama-hit ayikabi. So ayisho ukuthi babuyelane benze izinto kahle konke kubuye kukhanye bafethu. Yayibona into leyo babuye babonise ukuthi no, as amakhaphuli siyawenza impazamo, amaphutha ayenzeka but siyakwazi ukuya siwalungise sikwazi ukuqhubeka siye phambili bafethu. Even nalayo bese bejabulile kanti bafethu-ke manje nizodumala, ngathi nizodumala bafethu because nje le mbona ngayo labantu laba hhayi ngathi akukho lutho abahlukani bafethu, akukho lutho abahlukani. Uthando lwabo luyaphila and uthando lwabo luqine. Sometimes in order ukuthi uthando luqine bafethu kumele nidlule kwiy'nto ezinzima, kwiy'nto ezinzima, into ezingayi-explain-eki. Cause indlela engibona ngayo uMawelele, he still loves Naledi, and indlela engibona ngayo uNaledi, she still loves uMawelele. So kusho ukuthi labantu laba bakazohlukana hhayi manje. Nezashiyeli lezi mesashiyeli uNaledi benza watwatwa bafethu kathi chithana chithana amanzi inkukhu ihambile bafethu. Yayibona into leyo.